Kinongilam ke Khasi Students Union Dan Circle haga khat santrik rumpang kilalit banyak kendo eu Deputy Commissioner ke Ribhoi District u Arpit Upadhyaya ban ujor halor ke jingwan ti siap bean ki pai karbi nawa umyam ke bedang hab hau put usam ke Meghalaya bat ke Jaka Shimet jong urang ba shnong Ampring Ribhoi District. Hagate ke jingde ikendo eu Deputy Commissioner ke Ribhoi lalam khmat do samla toning lapang President ke KSU Dan Circle bat la senran lang do President ke KSU North Khasi Hills District samla Ferdinand Kharkamni bat kidukot. Habakren kelak pathai khobor hadin ke jinge kren bat UDC usamla toning lapang uloong bakaseng ke pendrem bat ke persyak juri ketika jingti siap bean jong ki karbi nawa umyam hasnong Ampring kabadang hap haka jingsen syar karat lempoit khairim sim ship kirkhot kaseng kilalik ru banjurip ya ketika wa dang hakini ki kendiat sngi ha ka ba jingti siap na ketika wa kalalong ka bajur bat basyarkai da ka pendon kamru de ki kor JCB ban klong ban ti siap na wa umyang GCB along this excavator. So would be right in the village. Kaya pipil juga. Tinggal lam yang stok tampar itu. Lam abon aja. Kali kono ye lah. Redo kah be? Kono nya redel di lapas. Ha off nabi. आप हजार थे का मार बिजली खाजी Ayo level hidup sih. Ada jing mau pikir apa? Busuni per. To kaba jadi bat ka komplain kaba ngilayo na kitra jaka jongkone kasnong Ampreng ini ide iba minus sakra bade irang ba snong jongkone kasnong Ampreng ila war mo komplain nakaliang kayong kasem sa kaseng KSU ke hadir bangilayo ya kana kajengtip nakaliang jongko KSU na circle ngilawan marmar ban pej ya kana jaka kaba ladon kajinya kajang ila banong hakaba kibru kiba nakate kaliang nasliang jong asam ki bru ki basong basa angte isa kidai karbi kilawan ban ti aw ni usap nakane kawa treo ka bangitip umyam sorry kane kadai ka jaka sliang kadai ka Meghalaya bak sliang kadai ka asam rei kumba pi menta kine kitrai kiba ti aw ni usap kila sedang baklun ya jaka jong kibru ki jongi hang ti PE baki beriu dak JCB kila persang banti ana usap henry hai kendak sengi badap kila sedang bapiyat yak umang ne kumba PE khamat kane kamde re kalti ka ba na basdang na kaliang ka umi kayat henry kate kane kade ka ka bakiyat ngadu muswa henry na kaliang jong kineki beriu kila sedang ban retorti bat kila sedang bapiyat yak ne ka umang ne dak basuti dal din semu ba usiap umang ne kin tanut sate boro dan kaliang kajongi ngidon kajing sokya nama rangne di don ni try jongan ke jaka kane KPI kane digeliti ke bakila ya niat kane ke kila don kajing temu bau ne usiap ubana kane ka jaka ka bade jaka ka puta jong kari jongi kila mut berkelun kila mut puyat ini kumang ne bat krong lut baro usiap sakte ke jaka sakalan asam
te nakaliang ka jongi don di Sokia bat ngit scam ba nakaliang jong ka office jong ka district administration kide basim kia alor kane kade kasin ka Banengkong ka Bang Iwan Sakhi ne jaka ba kibriu manabar ke sedang banwan kelun ke jaka ke jongi ada kumne da kumtai kane ka betang ka wi jaka ka ba kum gune ke jingja ka aja ndrei kidon sibun ke jaka sita charumru ka ba ke lawan ban ujor sya kesang ba kidon sibun kum gune ke jingja ha ka ba kibriu ki ba nakaliang asam kilawan bantan ya usyap ba umde u nakasat ke jongki dan nakaliang ke jongki Henry nakaliang bat nakhendeu ke syap jong ka megelia ki jongi dan nakaliang ke jongi ngi dang ibu dunia kene bat ngi kwa sendon ba ka dismission kade bacim kia bat banle mardor yak ek barong kam mata kane ke jingja ke Bang Iwan Sakhi yak kesni unta kesni nakaliang jong ka ki isu circle nilewan banmi hangne office jong i Deputy Commissioner juga Riboy District na kabenta ka jingja ka ba laja hakite Tan Badar hak sinong arpreng ha ka ba nakaliang kaseng ngilayo ka jing ujor batlap bakladon ka jing ti siap bian na kibriu ki besyong basa ha asam ha ka wa umyam ha ka sinong ka ba hap ampreng hapo jong ka right lemput ka ba hapru apo jong ka khairim sip de nakaliang jong kaki isim circle hadin bangila lech sakde jaka lalap sai ba kadon sisa kajing ti bian yang ne usyap da kite kibriu ki basong ki basa ka asam bat ngilalap ru bakila tong yote usyap nakate kawa batur sadu ukur usam jong kame kalia da penengkam ya kikor gibor ki baklan kum ki JCB bat ki executor bakum da ter de nakaliang jong kaseng ngilawan sene ban ai kajing ujor sya udisi bat nakaliang dusi ula simru kata kajing bakli banong ba unsa simkia alor kane kajing dawa kejongi nakaliang dusi ula kularu ba unsa kren bat USP jong ka district bat kumjuru ya u district forest officer jong ka Riboy District de nakaliang kaseng manta hadin bang ladap ban ai ya ka memorandum sya udisi ngili airu ya ka kopi sya UDFO jong ka district bat ngikremen scam bana kaliang jong ka district administration kan sim kia halor kane bat lada nakaliang ka district administration ka penslam bat kam sim kia halor kane ka kamat jing dawa jong ka seng nakaliang ka seng kan simi bakan le yak e ka badukam